Sameran I balong MLA KL Leon Institute kumba kala shimti ka kamban penlong ye ka program aljing hikai shiki khon samla pule jonga them boy ha ka bayade ba jing sandur lingba ki jing hikai halor ka national education policy ka CUET but QA ya ka blatip kum ka a new youth empowerment initiative inspire and inform project ha ka arpo artarik risau kala yo ban sedang no ya ketiga program ka banne kumba arbanai AA Hagani ka sngis dang lawan banya don bentalang do MLA kanong po constituency uba Miril Bonds aim usamla San Kupar Singli Managing Director KL Leon Institute kakong Memorial Kongkai Skills Development Officer Karibhoy District lembat ki khon samla ki bala shajiet bat shahikai hagate ka program Habakren hagate ka sngi nakaliang uba Miril Bonds aim ulapin pawe ka jingkmen ban UI biki khon samla nikishnong beper bakin wan ban thap kerteng yeladi bat ban tho ye ki examen ban yo jaka hagani ka program kumunong hikmat ujung ki wa ki pila penjob yang ini ke kamram ujungi bangin perkat na tentang kuno kan plan ya kan future ujung hero dengan takadau ngasmo buram sibun ya LLI Institute kepala priang hadin mengelayo ban penbet bangin penlong ya kan coaching center ki bala shim kuno ban organize ban execute ya kan plan ke ba ngakum MLA bat ki parlok punya don abang yele kat bala penbiang ban funding ya kijulut kijing bangidon abang pelong program ki bat hair ki bat hair bat kani kijing stang gabarit sikindon sibun kijing dona pengi semua ban panma napi sen dari kijing stang gabangi persang nagaliang kijungi bat ka institute ban ai ki sembok perkhat ban batai ya ka coaching ke ban sa semua sepi amut ban ong bangila pas ni ngila yo wan coaching baru ni pas lut kata nagaliang gajong ka institute dan nagaliang ni coaching kalong baik ba gi tidenti ki kalong kung jingking ban pun nagane ka nasaliang ban poi sa saliang ipun pun jingking ni ki ka shop pi ka no pi step ban mare hantu ban jam ban poi sa te ju I'm sim ye ki kun samla gi jungi ki ba hagi por ki balanda bro ban appear lagi di hagi exam DSC la ne MPSC la ne kino recruitment board ki ba ka sarkar ka jukle ha ka ba pin penkre ilani ban atem lu di gijing keli ni ko kongsan ba wanum ino gijing keli di persang ban atem ba ko komno persang ban penkre ya gini aptitude test prepare ha ki resource person ki batai ki halor ki topik ida sibun ni topik ko tinsa yo jikai kadang gijing persang ka berit gijing kalau ban betilenti ki kalau masuk ternyata usai dia mungkin habut dia mungkin ada kat no kerja gijing trace tong gedung ki ke coaching maybe kalau ande 4% like 4% ka babun ni percentage kadai gijing champang gijing pi gijing penstong gijing pi barwan tista gijing coaching ki semua perkhat go pi yo pen kam ya ki malah ban improve ya gitu ki bang aduna kan dimenta kadai kawai ke bang yo jemetoy but in relation to skills development roh kapor bang yo iki soft skills ibatai kini kita kenang ba nila kan ban penongkam ngalak ban penongkam hakaba personal professional growth jongahi dekata kadai berkebalai ke bang yo jemetoy por bang le ekonika coaching por bang don haka masters program jonga kadai bit ba ke confidence bang yo build ke confidence mah hakanu kadur ba kadang ko ik incident hakaba kupor bangale news dan menjua de hakaba jungi pusnan ngadai tang mengamar way bapas kanika national eligibility test de hatu kupor de hadu assembly ru ki announce ke ma ba ngalapas mga de kata ngadai ko ik ba mentor jama ila announce in public ya ro bet ba de tang mukunta kan ba he believed in me kan ingat ba ngadon ko potential but la kan ban ban le bha kan ban la kham le bha shu dala kut ketuka assembly pada isan yang second the ong bang I believe like he believed in me and it's also important that I believe in myself too te kata kairap kan bang and build confidence te bang asuku ba ngala ngadon potential but kairap ban build confidence shu da ka ba I men see ni but even dia shu kan ka confidence level jongi Dapat kebasau habang idan ke mentorship program ke ika pamayo jumtoy ke David ba ya ke accountability
accountability hakor banga dan mentorship program tingteng ni thai te balik kendo iki mentors li thai namar babalai ladani hak kendo iki kemun ni hak homework ladani kendo iki kemun ni hak ban kuliah kot ladani kendo iki kemun ya ke bakil ada assign ladani hale engi tingi hak ban le tekatu ke kalong penjai tu ha henry badan pada ikut seni badan mentor pada kaya rap kinyangi ba ngahap ban kot ngahap ban le kini iki ba yarap kendiat am te ngi hapan le li berkendu te nomor ba kon badan ikut kema ba officer fin sekendu kumni we happen regularly check in we happen regularly ban kendu ikut su ban batai kena ban suthu ka progress trong hi he pila kham kiu ne bidang guna ke nang ba la ban yarap ephi kini the four things that learned and experienced during the mentorship program during my masters. So having said this, mentoring program, this will not be possible. Learn will not be possible. Ladam dan willingness naladi, bangin trainstorm, bangin let coaching and mentorship program kanum jiare. So a lot of times you may also falter in between. That you may experience, you might be tired to come to the coaching class, but it's important that you have the strong determination, and once you have the strong determination to complete the course during this mentorship program, then definitely you would attend and come regularly for the mentorship program.